Rainbow Mizo Channel kan lo lom thau chawa voin hi November ni somni panga ania clear tu le ngai thatu te chibai kan buk thau chau ane tuntrum chu Pakistan le Afghan inkara breaking news lian tak kauma sipaita in beina lian tham tak thlengin mi enge mozat tin nunnan chana he thil thlang chung chang report toy kan nei bak chu Middle East boina lampang kan thlir bing dona Middle East boina hi US politics nen inzom na het tak nei ania tichuan Middle East boina nena in kung kaina nei tunlaya soilo mai chu US President Donald Trump chuan Muslim Brotherhood te foreign terrorist organization a puan atum donani ti asoi chuakta hane heti lai hian Iran chuan Israel chet dana wangin phuban langai donani ti anpuang jarbok amasain kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau hane Turkey le Saudi Arabia kai khoina hnuaya Afghan le Pakistan chuan inram na thuthlung han siam thaina turin in biak na round tam tak anei towa der thong takin in ka hai thuthlung chu zam mani ve ngeya India le Pakistan in karbo ruak asan zola piangin hein ka hai thuthlung hi adar thong zol thrin ane tichuan India le Pakistan in kara tension sang tak om chaumek lain Afghan le Pakistan in karbo ruak chu nasatakin haronal chuak le ta in beina lian tham tak athlengzui le ta hane mase hetianga boina chok chuak masatu le tharum thona thlentir masatu hi Afghan Taliban te haningai lowa Pakistan sarkar sipai te hani deuzela tuntuma po hian nizan zanlaidar sompani apel nuwa khan Pakistan Air Force te vanborok lampanga chachuakin ground troops ten Afghan nen anindrina bordara in kanalian tak mai han chok chuak zui boka ground nine beina thil thleng sang sangai ro hi chuan nunna chan le liam tur hanom lo nia hriat ania heti rol hian vanborok lampanga han chet na Afghan Coast Province vela Pakistan Air Force ten air strike an nei na ro chiat na lian tham tak tak mai ha thleng zuita expert ta chuan Pakistan chet dana wang hian rampan hi tein kara hian in dona pangai full scale war a hring chok lawang ti soi thei ani lawani tin han soibok Al Arabi Al Jadidin report an pek dan chuan Pakistan sarkar chuan zanlaya pel nuwa Afghan leilunga ngei military operation lian tham tak mai han kalpuya border mun ranga in ka na han chok chok boka hetianga Pakistan ache tawang hian Afghan le Pakistan ten in ka hailai lo kan lo pomto nget lo tak mai chu athiat zui ngalani anti Afghan Coast Province hian mun ranga bomapuaka Afghan Taliban ta chuan theito pin he bai pui thak na hi changle tin han bai let zui ngal boka battleground na ral thuam man tur thatak tak nei ma sela Pakistan chuan radar system lampanga Afghan chaklauna hriain vanborok lampanga tangin anwai zui ta chiam mai hani tunlai hian India le Afghanistan chuan in sumdon ton na kong buai puin thoho na thajok nei tuma Pakistan ram kaltlang lawa sumdon na lama po in sumdon ton na kong sang te han ngai to lai mekania tukin lama The Times of India in report an pek dan chuan India partner thar Afghanistan chuan harsat na ato wangin New Delhi chuan rang takin he bai pui thak na chungchanga hian andem thu han puang zui ngala India Ministry of External Affairs chuan Pakistan airstrike ka Afghan civil meet te meichiale no pangte thinarap thak tak tak atheng hi thilde mom takani ti an puanga Ministry of External Affairs thupuang tu Randir Jaiswal chuan hetianga in beina tenom tak hi pom thailo top thilani hati Mase mel malian ber Pakistan laka India hi hafim khur lea Kabul atangin India hian information kim chang tak chu dongai turangai ania Mase he thu hi pehelin Ministry of External Affairs thupuang tu Randir Jaiswal chuan media krang ten an report te kan lo mutowa Pakistan airstrike awang hian Afghan mipui nunna hlutak tak mai chu enge mozat lak bo ania New Delhi chuan Pakistan hian Afghan civilian poisoi lo te natakin an bayani ti hi kan khachiang hlea Afghanin an ram chunga thunai na pum hlu man nei na le sovereignty zongjong te zapalo taka Pakistanin Afghan leilunga airstrike anei hi India chuan adem tak zatani hati India media tho The Economic Times in report an pek dan chuan
India chuan angai dan dik taka chuan Pakistan hian aram chunga harsat na te chingfel tur hian in thak danglam na lian tak an nei angaya chumi tan chuan an thenom ram ta chu manro tangkaya an mangmai chawaniya diklo taka dota in puna Afghan laka hian Pakistan hian akal puyani tin India Ministry of External Affairs chuan an puangani antibok The Economic Times chuan India ngai dan hi tongkam tanga soidon chuan Pakistan hian political le diplomatic lampanga khovel mit mua thiam changjok ani thaina turin a thenom ram India le Afghan chu chetak takin dotin apu thina mase chungjong chu Pakistan ram chunga boina le harsat na han to mek te thubona ta na han thilti ania tuntruma air strike anei po hi Delhi Red Fort ta Pakistan firfiak polten bom anti puawang khan he bom puak thom le nu chuina kalzel chanchina tanga media te benglak ran turin Pakistan hian Afghan hi dota puin abei ti hi New Delhi chuan angai danani hanti Afghan le Pakistan in karboina hian Indian en inzom na nget tak anaya hemi chungchanga hian soitur tam tak haum thaya tum tam tak Pakistan occupied Kashmir run cross in India leilunga poi khoina Pakistan firfiak polten anei fautrina New Delhi chuan heng firfiak te hi Pakistan sarkar thuam chakten ni ti a hrechiang hle bok ane tichuan The Economic Times hian an report chunjom zel danin Pakistan media hrang ten thuchua chi hrang an siama chunga chuan Pakistan sarkar thuchua nena in kal tak mai thil aum nol boka Red Fort Bullock Delhi boma puanua khan India military te ral thuam chi hrang nen in paisa atin hanum tareng maya Pakistan luchil turin India sipai te hanin payani ti an puang boka mase chutianga India aruka ache thut thaina tur thil hrang te dancha ani thaina turin thom lian tak nei tur Afghan leilunga Pakistan chuan air strike anei ta zoka Afghan ramchunga hian helpol chi hrang Pakistan dodal tu te biruin habik takin Tarek ke Taliban Pakistan TTP hanti ta chu Afghana hian an biruni tin Pakistan chuan an puwa heiwang hian air strike kalpuyania mase Afghan leilunga hian heng helpol te hi hanom ngei ti finfiana Pakistan chuan engma aneilo antibok India External Affairs Ministry point report an pekatanga halandan chuan Pakistan hian firfiak poltale helpol te habeilowa Afghan civilian poisailo le nunau te nopang chena han beya han that hi thilde mom takani tin han puang juita hani NDTV chuan voinlama report an pek danin nizan zanlai velatanga Pakistan Air Force 10 Afghan leilunga air strike aneina hian Afghan civilian poisailo te target ania meichiale no pangchenin an targeta hei hi India chuan angai tha don lowa India chuan Afghan Taliban thnena thil thendan kim chang azota chu chanle na chu kan hak me kani hanti tichuan Afghan Taliban thupuang tu Zabihullah Mujahid chuan Pakistan in nizana air strike aneina hian Afghan Khost province sa bomtam tak an thaka hengjinga hian bombing emozat mangin Afghan tol chungmi Chennai in chu han beitela no pangpakwale meichia panhi anthini tin Afghan sarkar thupong tu hian apong zarta ani Business Today in report an pek dan chuan Pakistan hian anina diktaka chuan anram chunga firfiak pol chi hrang te han khoiliana chung firfiak pol te laka tang chuan harsat na Pakistan hian atok tan mekka chung Pakistan Internal Affairs sawanga an boinate chingfel thailawa hanoma wang chuan an thenom ramte mopu tur anjong ta zoka India chuan Pakistan nena hian kumtam takkal to tang khan firfiak polan khoi thin ta chu met turin India chuan a thopui thairangani ti an hriat tira mase hei hi han zom tu lowa hemin huwa po hian India chuan firfiak pol han khoi te hi topsan turin Pakistan nena hian tumtam tak ngen na halosiam towa mase tuna hian Pakistan chuan an tura sengin an thilti wanga lo lianta firfiak pol chi hrang telaka harsana tam tak an toka chungjongjonga chuan an thenom ramte mopu antum me kani hanti The Times of Israel chuan voinlama report an pek danin Pakistan sarkar hian India huate mawangin inremna thar India na siam puimek Afghan laka Pakistan hian kut athak ta jok nin a hriata he thil thleng hi India chuan ayan liam thei arinom lowa achan chu mipano pangpangale meicheno pang palilai mai nunnan chana
Pakistan sarkar chuan engma he thil thleng chungchanga hian soizuina hanla nei du lo lain India chuan ala serious lea India laka Pakistan poi khoinang tluk deuh thoa an ngai ni na hriata India External Affairs Ministry chuan andem thu tumtam tak an soitoni antibok TOI hian report an pek zeldan chuan Pakistan le Afghan in karbo ruak thalo tak mai ron al chuatan hun hi Indian en in remna thazok le huamzau jok siam tuma Afghan top official in India atlola in Pakistan chuan Kabul khopuya bomathaka tichuan Pakistan le Afghan bordera sipaita in beiton na hlom tak thengjui halin Pakistan sipaita le Afghan sipaita lampanga nunna chaninge mozat anom pha boina met miturin Turkey le Saudi Arabia te hanin rola Doha khopuya in ka hai thuthlung lailok chu sign ania rampani ten an sign vevea ma se hei hi in ka hai na thuthlung het tak anilawa ceasefire agreement pangai tak siampui tumin Istanbul khopui Turkiya kokho manilea ma se in biakna round tam tak nei ani nuwa Pakistan chuan apom thailawa Turkey point Pakistan rotna apom thailo wangin engin remna ma siam thailowin deadlock athenga ma se in ka hai thuthlung het tak chu nilo ma sela Doha khopuya in ka hai thuthlung lailo kan pom chu kalpui chun zom ani ta zoka tichuan India le Afghan sarkarin in biak na anei tharle ta Pakistan leilung le tuipui te van bo ruak te kaltlang lowa Afghan le India hian in sumdon ton dan tu roman na ansiam le mek lain Pakistan hian Afghan ramchunga air strike nei in bomathak le ta chiam maya heng thil thleng pani lowam to te hi coincidence thil thleng rol pal ani thailawani anti India chuan region tranga military exercise lom tak akalpuya indo tura in buat saina tak tak live fire drill angin heng exercise tahi kalpui hani deuh veka Israel top official ten tunhnaya tumthum zat mai Indian en in biak na hanlo nei toa Israel top diplomat ta chuan chiang takin soidu lo ma sela Israel le India in biak na hian Pakistan chu minglang sar takani anti Newsweek chuan Pakistan din mun na thalo lea ramchunga Balochistan province atangin Pakistan army ten dodal na hantoka tichuan an thenom ram Afghan nen buenalian tak an nei mek boka asirukla Pakistan nuairawn turin India ron chachua hun an hngak nin a hriatani tin an report ani Middle East lama po boruak aso sang chawzela boruak thalawin atuam vel ani deuh bermaya voinchun darsom panhi apel nu khan the Times of Israel in report an pek dan chuan Khanianis khochak lampang bani suhaila le ache vela IDF tele Hamas firfiak polte in ka ton na athengani ti an reporta The Times of Israel in report an pek dan chuan helai muna hian firfiak polten yellow line cross in Israel sepaite ronbei antum nia hriat ania IDF ten rang takin chanlet na an pezui ngala Nasser hospital atanga report an pek dan chuan tukina hein ka ton na wang hian Palestine mi pakhatin nunna chanani ti an reporta Hamas member ani nge nilawero chu soichian na halom rilo ani Nizan darso marik madeu khat khan IDF ta chuan Hamas firfiak pol operative hoten yellow line run crossing Israel sipai 188 armor brigade le reservist Carmeli brigade te ron bayantum niya hriat ani wangin IDF ten an kaplet ngala heta hian Hamas firfiak pol pani anlo thatto bok ani heti lai hian nimin tlai lampanga khan Palestinian Islamic Jihad hoten Central Gaza lampanga Mikren ruang pathum lom zinga pakhat nia hriat chu an hu chuakani ti an reporta tichuan ni jan darsom pakhat le hachan vevela khan The Times of Israel chuan Palestine firfiak pol Islamic Jihad group ta hian Central Gaza nusairat muna excavator manga na an thona muna Mikren ruang lian hriat an hu chuat chu Mikren ruang pathum lom zinga pakhatani ti annem heta masen ruang mu chua hi Islamic Jihad group ta hian Israel kuta an hlandon nge don lo ti voin thleng hian an lapuang lo ani kan update kha deuh hlek toa Gaza Strip a hian Hamas ho ten an hren jingami ruang pathum tuna hian alo meka ruang an mu chua hi forensic manga exam mani ma chuan tu ruang berngeni tiro chu hriat thei alani ri don lo ani Hamas hian gin ka hai thuthlung chua san te han lo sai ri ukup toa hei wang hi ani mai thaya IDF chuan thu chua rum tak hanai ta Hamas firfiak pol member zani vel zat mai Rafa khopuya in khuara latang mek ta chu man an tiamani ti nizan khan an puangta ane
Hamas le in biakrem na thok tu Arab ram sang ten heng Hamas member te hi chuazalen turin na takin Israel nena anlo nortoa US ngai point an chuazalen na tur kong hon sak turin alo norto bok ani maseni jana report an pe katranga halandan chuan helai munatang jongjong te hi IDF chuan man vekan tiama kan thil tumber chu Rafa melma te ti chiat vekemo man vekemo hi ni tin Golani Brigade ta commander Colonel Hadigonen chuan apuang zar ta mia mai hani The Times of Israel in report an pek chunjom dan chuan atira khan Hamas operative Mizo Channel tangkhang nia hriat ania Mase Israel in anop chin area chunga Hamas ho lever tunnel tam tak ti chia operation aneina wang khan Hamas member helai munatang te hi anti-tren nia hriat ania ani lovek chuan chandang henge mo wangin anti-tren nia hriat ania ti chuan aladam om chun jongjong te IDF te hian manan tum don ani ti an puang ta ani Hamas hian hetiang hi athengang ti an lo hlaulok bo ani mai thaya karma sachung khan Hamas firfiakah polda chuan Gaza IDF control area Rafah nuaya tanela tangmek ta chu Hamas fighter zatanga jani vel ania hengmi te ven himna tur asylum chu ramenge mozat nena hanlo dil toa Israel Channel 12 chuan an dil na jongjong hi ramsang ten an nol sakvekani hanti tichon The Times of Israel chuan US President Donald Trump in ram na thuthung point som ni arom hana hian anduh chuan Gaza Strip man chua sananga ramdanga anom thayang ti ania mase khovel ramsang ten anramom turin Hamas firfiakah pol te hi tu main an pomna anlalan tirlawani antibok tichon tuna khovel in aboi puile hachai liane me mai chu US sin Muslim Brotherhood te foreign firfiakah pol foreign terror organization a puan atum ti hi hania Muslim Brotherhood te hi tu tengen ni ti kan soi main The New York Post chuan amain hemichung chang hi soilan na hanlo nei toa Muslim Brotherhood ta chu President Trump chuan terrorist organization apuana awani tin anlo report toa tichuan ni jan darso mapel nu de khat khan hemichung changa media ten anthukhelmek chu White House chuan ronnem hetin ex lampanga he thil hi US chuan tiatum ngai ani ti nem he na 100 post ta hani US conservative news outlet pakhat Just the News in report an pek dan chuan President Trump chuan asaidanin he malak na hi kanzo trap toa ramdang firfiakah pol organization a nget takin nem nge anidona chumitana final document chu tuna hian siamfel mekani ati hei hian Israel politics thlengin hong turangai ania Prime Minister Benjamin Netanyahu tan chuan thilomom ani thaibok ani tichuan Benjamin Netanyahu chuan Donald Trump thutluk na hi alolom hleni ti asoi chuak ngala achan chu Prime Minister Benjamin Netanyahu hian Israela Islamist Ram Party ta chu political party anga han din na tur khap thaina tur thil hani dona wangin Netanyahu Party Likud Party tan chuan hei hi thilomoma angai thaibok ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hian Ram Party te hi Trangrol Sarkar coalition government thlop turin alosom toa mase somhlo cham ani kumsang ni somni pakata khan Ram Party te hian Netanyahu paitha Bennett le Yair Lapid ten sarkarin trom siama andin kha anthlop ta jok ani tichon Egypt media Egypt Today chuan report anpek chunjom danin President Donald Trump hian atram ni na President ani trantir phatatang khan hemichung chang hi angai tuangal nia hriat ania Muslim sakhozoi tu Arab ramtale ramdang ramsang krangte point Muslim Brotherhood te hi hanlo bentoa Muslim Brotherhood dodal tu zinga langsar zual ta chu Russia te Saudi Arabia te Syria te United Arab Emirates te Jordan le Egypt te hani tin han report ani Egypt Today hian an report zeldan chuan Egypt a phei chuan Muslim Brotherhood froitu ta zinga mi le an member then khat ta chu firfiakah chet na in nam hnoi na an nei wangin thitura han chung thu rel te han lowom towa heiba ka hian tharum thoa thilti na thleng than khata te manin thiam lo chan tir han lo ni to bokani hantia tichuan French President Emmanuel Macron chuan kumin kuntir lampanga khan political Islamism chu thedar zelani lo na turin Muslim Brotherhood te khuakhir an ngai ani ti alo soilang to boka tichuan US Texas Governor Greg Abbott chuan Muslim Brotherhood le Council on American Islamic Relations
CAIR te chu ramdang firfiak pol te an ni tin alo sei to bok ani tichon Republican lawmaker senator le House of Representative engemozat ten Muslim Brotherhood te hi ramdang firfiak pol foreign terrorist sa puang turin President Donald Trump nena hian an lo nor to bok ani tichon media lian sang ten report an pek chunjom dan chuan President Donald Trump administration chuan Muslim Brotherhood le anmani nena in kung kaina le inzom na nei reng te chu danang taka foreign terrorist sa puang turin malamek kani tin han report ani Muslim Brotherhood te chu tutengen ni ti toitein han soifia lokila ama sabera chuan Muslim Brotherhood MBT a han soite hi ramani lo ti lokhram hasaila Islam sa khojir tirna sang taka choisan du tu Transitional Islamist Organization ania Masen Paul hi upale lianto tak ania heiwang hian ramtam takten arukin han thlop thunga kumsang khajakwa somni pariata khan Egypta he Paul hi Hassan al-Banna chuan adin trana dinani nuloka hian khovel ramtam taka darngalin branch trang anai juinghal ta thluwa maya ramthan khatten he Paul hi benani ti puang to ma sela chu poisak na hanai wak chuang lawa an malak na han thul chuang lo boka tuna Muslim Brotherhood organization te anomek na mun nia han soi chu Egypt te Jordan te Kuwait te Qatar te Turkey te Tunisia te Yemen te Syria te Sudan le Libya te hania henga hian branch nget tak kandina Hebaka hian Israela branch din nilo masela Israela Ram Party din ani nuwa Ram Party tenen hian Muslim Brotherhood hian inzom na hanayani tin US chuan an report bok ramthranga hanom na hmuna an malak da nai nang lo tlang puya politics khelin politics satranga Islam sa khuwa choilar antuma then khata chuan tharum thona hanaya then khata chuan firfiakah chet na hanai boka mun then khata chuan social organization peng pakhatang dewa tho na hanai boka mase President Donald Trump chuan ramdang firfiak pol foreign terrorist sa danang takin puan ani dona ramthranga hanom na hmuna harsat na hansiam vekani hati